Кылымдардан кылымдарды карытып жашап келетулу инсан адамзат. Муундарда жашырып адамзатты сактап калат айылзат деп Ысык-Көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Нововознесеновка айылынын айымдары апабыз Нургүл балдыздары Мажанат Айзат жана жеңем Нуржамалды 8 март эл аралык аялдар күнү менен куттуктайбыз. Кубанткан майрамыңар чексиз болуп, кубана куттуктайбыз ташып толуп. Ден соолук, узун өмүр силерге самап турабыз биз, жакшылыктардын баарын силерге каалап деп Курманбек жана Айдана куттукташат. Ayal debe, ayaldın bir düşügü Baldarım dep, tınbay çapkan gün tünü Tündük bolsa, bizden jaşo ilingen Ayalanın, tirep turgan türkügü Ayal jasın, ayal gülsün, ayal jaysın, ayal gülsün, ayal debe, ayal ene Dünyada tengdersiz asıl cansın Ayal debe, ayaldın bil kadırı Ayal tartat azabındın jarımı Rızkısı baldarına taratıp Izatına cetkileci ayaldıyım Ayal jasın, ayal gülsün, ayal jaysın, ayal gülsün Ayal debe, ayal ene Dünyada tengdersiz asıl cansın Ayal debe, kılbay alga kıyana Akıl kalçap, çıgaralık tıyana Arabızda hayal zatı tügünsün Oşol günü baştalat ko kıyamat Ayal jasın, ayal gülsün, ayal jaysın, ayal gülsün Ayal debe, ayal ene Dünyada tengdersiz asıl cansın Ayal jasın, ayal gülsün, ayal jaysın, ayal gülsün Ayal debe, ayal ene Dünyada tengdersiz asıl cansın Dünyada tengdersiz asıl cansın